dương lực vôประเทศบอดมวยมาสันตเนคเนอย่างนี้អំពីពលឹងមានការយល់ឃើញផ្សេងគ្នាមួយចំនួនធំអំពីពលឹងនេះដែលតាមប្រពៃណីគឺដែលយើងធ្លាប់ឮមកគេបានប្រពៃណីផងពួកសាសនាដទៃទៀតផងភាគច្រើនគេនិយាយថាមនុស្សម្នាក់មានពលឹងមួយហើយនឹងពលឹងហ្នឹងគឺចូលមកនៅក្នុងខ្លួនយើងពេលយើងចាប់បដិសន្ធិហើយរួចទៅពេលរូបកាយនេះស្លាប់បែកធ្លាយទៅពលឹងហ្នឹងគឺហោះចេញពីរូបកាយហ្នឹងទៅចូលចាប់ជាតិរូបកាយថ្មីមួយទៀតនេះយើងយល់តាមប្រពៃណីតាមសាសនាតាមទំនៀមទម្លាប់ចាស់និយាយតគ្នាគឺគេនិយាយគេនិទានបែបហ្នឹងហើយអាចថាភាគច្រើនគឺជឿយល់ថាអញ្ចឹងជឿថាអញ្ចឹងពីព្រោះចាស់និទានតគ្នាមកហើយយើងស្ដាប់តពីចាស់មកវាហាក់បីដូចជាតំណងមួយយ៉ាងដែរអញ្ចឹងទេភាគច្រើនមែនតើស្ទើរតែចង់ទាំងអស់គឺយល់អញ្ចឹងដោយសារប្រពៃណីវប្បធម៌និយាយតគ្នាមកថាអញ្ចឹងប៉ុន្តែបើយើងយកវាមកអង្កេតមើលឲ្យល្អិតល្អន់តាមការសិក្សារបស់ពួកយើងតាមការបានដឹងរបស់ពួកយើងដូចជាយើងអត់បានឃើញថាអញ្ចឹងយើងអត់បានឃើញដូចប្រពៃណីទំនៀមទម្លាប់ថាទេពីព្រោះអ្វីដែលគាត់និទានដំណាលតមកហ្នឹងដូចជាមិនមានភ័ស្តុតាងណាមួយតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យយើងជឿបានបើតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រគឺពលឹងហ្នឹងគឺអត់មានរូបរាងទេហើយបើកាលណាវាអត់មានរូបរាងវាភាពទទេដូចជាលំហអាកាសនេះអញ្ចឹងវាមិនអាចចូលនៅក្នុងរូបកាយទេកន្លែងហ្នឹងតាមវិទ្យាសាស្ត្រគឺអត់មានកន្លែងបញ្យល់កន្លែងហ្នឹងបើសិនជាពលឹងហ្នឹងវាជាភាពទទេជាលំហអត់មានធងធាយអត់មានរូបធាតុអត់មានរូបរាងជាលំហអញ្ចឹងវាមិនអាចចូលនៅក្នុងខ្លួនទេវាមិនអាចចូលនៅក្នុងសបកកាយមនុស្សកន្លែងហ្នឹងគឺយើងរកភ័ស្តុតាងដើម្បីបញ្ជាក់ដើម្បីឲ្យយើងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងយល់បានមើលឃើញបានគឺអត់មានភ័ស្តុតាងកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងអ្វីដែលយើងងាកមកសម្គាល់វិញជាការបានឃើញបានដឹងតាមការសិក្សាចុះទៅមើលដល់ទីជម្រៅគ្រប់សាសនាទាំងអស់បានយល់ព្រមគ្នាចំណុចមួយអំពីពលឹងអំពីវិញ្ញាណនេះគឺយល់ដូចគ្នាត្រង់ថាពលឹងឬក៏វិញ្ញាណនេះវាជាភាពទទេអត់មានរូបរាងអាហ្នឹងសាសនាណាក៏យល់ព្រមដូចគ្នាអញ្ចឹងដែរហើយបើសិនជាវាជាភាពទទេអត់មានរូបរាង
chỉ miền bịa khang Papini khang dưỡng hào tha anatta nó cứ tiếp từ tê mình miền hụp hiền chẳng mà sân chia phần lân dương hào ta phần lân dương vì chia vị bạn mùi đài cái này nè đời xa bịa phê phần lân khơi nhom phần lân nè ai phần lân ở bốc khơi nhom phần lân mà đai khơi nhom phần lân bong ôn khơi nhom phần lân khổ xa khơi nhom cả na dương chắp ở đám phê thà vi chia rồi bọc nhóm chấn vi tàu chia miên sẽ cái đây tha phần lần nắng cứ vi hạ bay đôi chia rút và thiệt mùi việc đôi chia và thụ mùi chẳng tôi xa dương phở bịa phần lần nhóm phần lần này ai phần lần bỏ và tê ni phần lần bỏ nẹ snai hai chiết đi phần lần bỏ bốc mà đai phần lần bong ôn phần lần khổ xa bỏ dương lại nó có chi vị bát đây đời xa dương phở dương chắp video mà thôi chia rồi bỏ mà nẹ mùi chẳng hạn bà sân vi chia rồi bỏ mà nẹ mùi chẳng vía rồi bỏ nó vía đôi ai cái chuồn chẳng hay bà sân chỉ vía dương chắp tục thay vi chia rồi bỏ bà sân chỉ dương chắp tục thay vi chia rồi bỏ vía to té rồi bỏ nó miên hụp hiền miền rúp vi chia lẹ cái này chỉ rúp thiệt chia vật thô ấy mùi bản té cái nắng ọt miên phò tàng thay vì chia vật thô chỉ ấy mùi tề chẳng dừng vơ tôi chỉ nói đèn sasana khục sasana tặng vô phụng kia tha phần lưng bình nhiên vi chia là po miên hụp hiền chẳng bờ sân chia là bọc miên hụp hiến dương ai tiên bàn thá vì mình ai chô nó không sẽ bỏ cai đi tề vì mình ai chô nó không hụp mình được đi tề hãy bê hụp mình được thấy ngọt tấu và lần mình ai ho chinh mà với bởi vì ở đây chô phong vì ho chinhอย่างmày bởi vì ở đây chô phong phía thư mày ho chinh cờ chẳng chùm rôn chùm rá cầm bán về đâu chỉ là năng vấn té dương ban chạp ở rộm thá cốp sasana tầng cốp bồ cô tra đằng tầng ban án hay dôl phổm đôi kia sasana ấy có dôl phổm thành chẳng đây thá phần lưng ní cứ chia là bó để ọt miên hụp hiền chẳng đôi dân vậy khẳng đam mình đang chắc bờ sân chia phần lớn rồi có vì nhiên nó vi chia vi miên hụp hiến chẳng vì mình ai chia rồi bỏ tề vì mình ai chỉ rút một thiết để dưỡng ai score đôi dương score con dương score lan score một tô score tu rồi sắp score đầm chơi score tóc score khẽ đi vì ai score tam tầm rung bài năng tê bị phú vì mình miên lẹ cả nát tầm rung chia hụp một thiết chia vật thổ chẳng bảo viết phiếp thực tế dương thơ mình hào việt thầu hãy bảo viết chỉ phiếp thực tế dương thơ mình ai tìm tia tha phần lưng bọc nhôm phần lưng bọc nè ai phần lưng bọc phục mà đai phần lưng bọc đồn ta chứ dương tìm tia chẳng là bàn tiền hãy việc mình ai chô nó không tùm rung thế thì phố sẽ bỏ cái ní vì chia tùm rung vì chia hụp thiết hãy bảo vì mình ai chối vì có mình ai trình đài chẳng cái lại nâng bậc vùng cho bị phía xa cái này cứ bên nào cái lại nâng lâu ní dương cháu đã chia sầm nô phụ dương ập toàn trong và cọt phải chia đi cái lại ní vì phụ dương lớp mò son tận hiện cái này chẳng dương đã chia sầm nô mình đôi xa khang và pây ní cọt ập miên phò tàng thì lão dương đã chia sầm núa đầm bay ơi dương chốt mà mơ tầng ọt này cùng hai trao tha anh lúc khang lúc gì ở bịch hơi khang dương dễ nít bịch dương cùng mình tròn trao chẳng ngày mà hay cùng mình tròn tiêm tia tha khang lúc gì ở bịch hay khang dương gì đó việc bịch thì chẳng tàu dương
លើកវាយកមកដើម្បីមើលទាំងអស់គ្នាហើយយើងសន្ទនាអញ្ចឹងបើសិនជាយោងតាមគ្រប់សាសនាទាំងអស់ថាព្រលឹងជាសភាពគ្មានរូបរាងសភាពទទេយើងហៅថាភាសាប្រពៃនេះហៅថាអនត្តាបើសិនវាជាភាពទទេអញ្ចឹងបានន័យថាវាមិនអាចវាមិនមែនមានភូមិសាស្ត្រនៅខាងក្នុងនេះវាមិនអាចគង់នៅខាងក្នុងរូបកាយនេះសបកកាយនេះទេវាអាចនឹងរូបកាយនេះដែលមានចិត្តគិតដែលមានអារម្មណ៍នៅក្នុងព្រលឹងវិញហើយបើសិនជារូបកាយចិត្តអារម្មណ៍វេទនានៅក្នុងព្រលឹងវិញអញ្ចឹងបានន័យថាព្រលឹងនេះតលតែព្រលឹងនេះជាលំហធំនេះបើមិនអញ្ចឹងមិនអាចអារូបកាយនេះនៅក្នុងព្រលឹងកើតពួកយើងឃើញរូបកាយយើងទាំងអស់គ្នានេះវានៅអញ្ចឹងមួយអញ្ចឹងនេះនិយាយពីរូបកាយសបកកាយរបស់មនុស្សប៉ុន្តែអានេះមានភ័ស្តុតាងមួយដែលប្រកែកអត់បាននៅត្រង់ថារូបកាយនេះប្រែប្រួលទាំងអស់វាមានធាតុដឹងមួយចិត្តប្រែប្រួលវាមានធាតុដឹងវេទនាអារម្មណ៍ប្រែប្រួលវាមានធាតុដឹងដែលធាតុដឹងនេះมันអាចនៅក្នុងសបកកាយនេះទេពីព្រោះធាតុដឹងនេះវាទទេវាជាធម្មពលភាសានៅខាងភាសាគេបកប្រែកុនហុងកុងកុនចិនគេហៅកម្លាំងធាតុហៅអីអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងវាជាធាតុទទេវាជាសភាពទទេប៉ុន្តែវាដឹងហើយដឹងលក្ខណៈជាបច្ចុប្បន្នភាពទៀតអត់មានអតីតកាលអត់មានអនាគតទេភាសាធម្មពលភាសាព្រលឹងវិញ្ញាណនេះអត់មានអតីតកាលអត់មានអនាគតទេពីព្រោះវាជាលំហនេះហើយបើវាជាលំហនេះវាត្រូវតែនៅជាបច្ចុប្បន្នភាពគង់ជាបច្ចុប្បន្នភាពជានិច្ចអមតៈជានិច្ចហេតុអីបានយើងហ៊ានថាអមតៈដោយសារធាតុដឹងនេះដែលជាព្រលឹងដែលជាវិញ្ញាណនេះយើងហៅមិនយើងហៅប៉ុន្តែកុំទៅជាប់ជាពាក់នៅក្នុងពាក្យហៅគ្រាន់តែចង្អុលទៅទេអាហ្នឹងប្រពៃណីខ្លះអ្នកត្រាស់ដឹងមួយចំនួនប្រពៃណីសាសនាផ្សេងគ្នាប្រើពាក្យផ្សេងគ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែពាក្យហ្នឹងគឺសំដៅទៅអាសភាវៈហ្នឹងដូចគ្នាអ្នកខ្លះហៅព្រលឹងអ្នកខ្លះហៅវិញ្ញាណអ្នកខ្លះហៅព្រះអ្នកខ្លះហៅក្តីស្រឡាញ់អ្នកខ្លះហៅអាត្ម័នអ្នកខ្លះហៅប្រមាណហៅព្រាហ្មណ៍ហៅព្រំហៅសតិដឹងហៅធម្មពលហៅចក្រវាលហៅខ្លួនហៅខ្ញុំហៅបច្ចុប្បន្នភាពគឺសិតតែពាក្យទាំងអស់នេះកុំឲ្យយើងជាប់នៅលើពាក្យហ្នឹងគ្រាន់ពាក្យទាំងអស់នេះសូម្បីតែពាក្យហ្នឹងក៏មិនត្រូវផងគ្រាន់តែវាគៀកបំផុតដែលយើងអាចនឹកឃើញបានដើម្បីចង្អុលទៅអាភាពទទេហ្នឹងប៉ុន្តែឥឡូវនេះអាភាពទទេដែលព្រលឹងហ្នឹងវាមានធាតុដឹងមួយប៉ុន្តែវាមិនមែនដឹងជាល្អជាអាក្រក់ជាខុសជាត្រូវជាបុណ្យជាបាបអីវាអត់ដឹងរបៀបហ្នឹងទេវាអត់ដឹងដូចដែលយើងដឹងក្រែដឹងថ្នល់ដឹងកង់ដឹងឡានដឹងម៉ូតូដឹងលុយដឹងទីផ្សារអីទេវាមិនដឹងរបៀបហ្នឹងទេវាដឹងរបៀបស្ងាត់ដូចកញ្ចក់អញ្ចឹងយើងយកស្អីទៅដាក់មុខកញ្ចក់ឃើញអញ្ចឹងវាអត់កញ្ចក់ហ្នឹងវាអត់អាចឆ្លោះឃើញថាអូអានេះល្អអានេះអាក្រក់អានេះខ្មៅអានេះសអានេះធំអានេះទូចអត់ទេយើងចង់យកស្អីទៅដាក់មុខកញ្ចក់ដាក់យ៉ាងម៉េចគឺកញ្ចក់ហ្នឹងឃើញអាចំណាំងផ្លាតហ្នឹងឃើញរូបភាពដូចអារូបទ្រង់ទ្រាយដើមហ្នឹងអញ្ចឹងការដឹងនៃវិញ្ញាណនៃព្រលឹងនេះ